mandi dipuri bakal kekawitan dong kanti kali jani. Tonen masih ada pengabeh di madan kau kel kengken yunuk kene. Ditiang gaya apa jemaci deh. Dangkrak, dingkrek, angkap dori deh. Kengken cara dongkang pentil. Gaya apa jemaci deh. Gusti kan kemana ring pekayun yang Gusti sampun sayan lingsir benjangan kelas pengabeh ring puri sira dari pengabeh bangsa ini kok bang nang dari pengabeh kapa-kapa mana tiang kan nganti pok saya nak kira di Agung itu mencina bakal ngerep bener. nggih tadi pengabeh ngisi gumi kena cair gitu patut Cekang anak kena. Jangan mone pengabeh bau danau mandri dan Gusti Agung masuk senon menak itu anak Agung mudah aja mau keples jangan tangkil lo mau keples cairnya ditangkil bau cacing lawat panak gerupuk sirot kakas kekes silap yen mone sebuah pedampiak pengabeh hari kalau bakal nyangerur sepujel nak jagung dong lekek cepet tua ampun di tiang pesu ngelek-lek Gusti mesenon ne sajan dia mau buduk cai gak make kata cek ngajak pengkung parakannya sing dadi orang acan pakai kira kamu sih aja lega ayo yen belengih sih dong nyajang pantas apa remonto supaya nyebak beh misi lengser bungut sini kengken cara bungut Donald bebek not bener gak make keta Gusti Agung berendasi jangan makin jangan nadang tenas sini ampun aja galak kengken popatih perintah Nah, kok pati sudah diketang. Jelas enggak cai. Ibu puannya dan kenten dicang ngiring Gusti. Kan dicang matur kene gitu yang kata kan. Jangan ada ngampuk kan Gusti nih. Pati tadi petin dia menang. Sedang? Terus. Kau cai mana? paman gue sampun wenten ring ajeng kati mangket yen menawi wenten baos ya cita sane patut kati berhenti tiang pidaging durus Joko Dewa ketel mau campur tuaku nggih pidaging patut pisang kaki atur Raden Kidayatu duaning sampun jangkep di sebuah bentalan paluwuh Joko Dewa nalor pengabeh iki sampun jangkep jago nyangro runtuh wacanut terus Nunas lukro matur sisip di tiang ratu dan lempar sekade atur pengabeh dine makasam ne mangkin sampun wenten dikiring ngajang meni durus sang runtuang mau caner yang pengabeh dine beli adi sang tiga dewa nah pemekas paman bau tanda yen buat kemelahan bumi kemelahan jagat rasa sing sanang yen telah lawan paman kelengrasan ini kente mahawana nyak lantas secara jani
Nyak yai banyak nemu nemadan kemah ripah loh kinawi sing mulo sangkani subakten paman. Itu masih subakten yang banyak. Pemegas yen paman. Semeng kelah naung paman pengsido tangkil di ajang kelah sing yen adelek. Mulo tuah ngundukan unduk yen cening. Tadi disubani cening iringan kayon kelah. Ngentos lingih kelah melingih ditu di singosanone. Tadi metu sepet kayon kelah paman. Yen teh hawanan. Yen cening lantas ngentos linggih kelah kenangan janine. Patut kedamping pen arde nari suari. Nang paman mau pinah. Nemulo patut pejatuh karman yen cening. Kaden ditu di Candro Dwipo. Utung lantas gumi Candro Dwipo nih. Dijonyen kelah kal ngalih tetagon. Pengman semeton utawi pepadan gitu nyen kayun kelah. Siapa aku? Mami tang lugero titiang aku. Dong ngamung mau sengiana, kebatak mau seng calon rapeniana, cukup dewa jak puput kemewah-mewah. Yen kemana cantuk titiang, dangan wicara begitu, nabi sana aku dah. Lali menawi cukup dewa, pas semetonan cukup dewa sana gumanti pepadan kemana aku titiang, kantun makwe, waktu. Reng pejarakan, Singosari, Jagat Dao, taler persebetonan Cokodewo. Kemauan sana pineh kumantung ring mana tidak. Tur pangit pacangane ligeh anak dan wenten tios tuaku. Wantah sesudah tidak, iri goreng jagat sayong sarbo tuaku. Kagiat saja gelah paman. Miranga ngatur paman ibu kok itu merekapin doi beli. Paman matur. Bang Presiden pianagla nyuang ke muka sayang sarbo kita kenal paman. Hei, setan ini paman matur. Subuh paman mau pinang, hah? Nyen ratu sayang sarbo itu. Kalian mula musuh bebuyutan gelang. Sedo ipagla ok jagat dan masih ulian dia. Ne jani melang pedingahana. Cutek gelas yang setuju, yang kandip piana gla nyuang ke muka sayang sarbo. Gong, sen ngodaya gelah. Kapan cari gelah peminah buka ke kene. Kengkian toh. Gelah orang cai kalau memantu ngajak ratu sayong sarbone. Yen kanti deglah kalau memantu ngajak cicing sayong sarbone. Nulas yang banyak, banyak seni deglah angot lah mantu di puri. Duago. Ada pemibar dan wentan manah titiang kurun lagi orang Cokodewo. Asiki manah titiang bakti ring Cokodewo mangga sidoja kabenyang pungkurmi linggih Cokodewo niki. Dado sayang-sayang lempas kemana untuk titiang. Pemutus kayon Cokodewo tekan dimakin. Yen sayang ke memantu kelawan agong sayang sarbo lasian Cokodewo ngangen banyak banyak sanangen Cokodewo mantu sama Nuan tasnya banyak. aduh aku lawo nunggu weko yan ayu sanang mapi kayon Cokodewo tedong jagat kasiwi kasungsung antuk ipun banyak rumah sateng titiang merago kasel Cokodewo luar kadi sutro petak kawentanan Cokodewo matak tante ipun banyak tares sol peteng ligeh ipun yang dinar gabang titiang sapu napi kadi ijet payung kemana hentuk titiang yang serahina itu terpetak mekosot kawan jet payung mejantan dekot dekil kawentanan ipun sutro petak wah Mametang lugro titiang ngilang galah bos-bos murunang dewek ngadog ngajeng rikalaneng Cokodewo medal sekali mangkin. Risa sampun wenten atur Raden Titiang Agung mau wetu sungsang raris papinah titiang ring atur ipun.
Kengken diatur agung itu. Elah aluh penagung alih pertiwi mimbo. Lingih hidup kelawan tegak ini panjang. Ido saat mako sutra petak, ipanya saat mako tanah jet payuk ke bawah gitu hadap igo. Hah? Yang subuh sutra mau tamu selemah dina je yang mau kosot. Amon apa dekot nih, amon apa dekele, agigis ampe gang rumah sinah putih bukan jati bulu. Cocok. Kemudian tadi kita bermatur diajang lagi. Apa kepinane yang cara emas? Yang saja emas mau tamu, kudang tiba dia tanam di baca ini, ancet sinah iya emas ke bos. Wah, dong pentes, beratnya melepet satuan patih waktu ini tadi. Daden yang cuta tengciang peminat beli bersetuju, gengken pikang kami dan anak jagung, setuju beli. Setotaneng bener dari pengabelingnya, rikalan yang dijauh, rikalan yang engken, ngabelingnya hidup murdaning jagat. Nah, Pak, dong melah penbeling aliang pengimo. Yang mula saja mau tamu ya mas, dibaca nejang, tanam dia di badan, nu keraos mah ya. Mas ya ke bos? Udah, engken. Beden karpetnya tawang udah, tanah ya tenut. Apa kan aliang tongos ya, di pelanggarannya senjang. Ada ngerawasan tanah tu tamu, ada ngerawasan tanah tu luwe. Bah, jag sing sod-sod ngentong nyamo di pesepan. Dan kemulan mulut tegak ke beten. Kengken cara bumbung serok kena pentiang. Panyo seng buah ke belengis mik, lingis angon ngumah boleh. Nu mau bawa bangkok, nu mau bawa pergi di bumbung serok. Mas Lukro, ampura Gusti. Pangyang yang ngadapin ini. Sapun apa Gusti? Cara bumong sero, nu tetap mau pengit biar lagi serangon manusia kentan bawa Gusti ne. Kaden pengitnya sing laguna di gumine. Jadi macam-macam betul lah. Kegiatan macam-macam. Dong dijauh taman air penuh, dijauh melahir pengit. Jualan sengkara metik bentoroknya gedak cerai. Nih, tugas penampahan kuning aneh. Tidiang ayen Gusti mepat di perantanang. Bang, nang balin lawar beno apa ya kuangan. Mau bomisi, petsen bomisi. Kirangang niki Gusti tan merasa serau. Moji menulungang serau pengit, ada nak orang serau mik. Bau dagingnya serau pengit, pangklu je nama. Berarti pengitnya kan benten guna no. Berarti pangklu niki nambah, tentang masih be nambah. Kayon Gustine sampun kemana hantuk titiang? Mangno rabine ring puri sami pepadan kenten kayon Gustine. Nah, pangsing bener kraos memado-mado, angang kai karang ulu, asu munung kraos bener. Patut. Ya nak agong, mana nak agong kambil. Yang dah bagus, mangno dayu kambil kenten baus Gustine. Hah? Yang nak Gusti tapi patut ambil. Semeton Gusti aliang wakil. Yang sampun uning semeton Gusti, udah rapet Gusti tak jabo, ada Gusti dah liang kene. Nak jabo niki. Kelang orang-orang. Weh, ket kuy gobang milu ngeke awak teki aku. Cak sengeke. Cegliu sesatuan yone. Raben ana di karang kepatian ubata beci. Mulo ya nak jabo. Ini mungkin abang tawang. Udah dia. Ada yang malu. Kengken. Sangka Raben dane sing Pro Gusti semetonan Pro Gusti. Bener. Mapan istri-istri Pro Gusti ne makajang di Bali. Gue kiring dane. Mau buat. Walah. Sing suot-suot nyung-nyung satu anak doang kai. Ah, tegak kang iban cine. Cara munyen ci teki aku pak pangliu ci matur sekali nak linggih atur cine. Pang do liwatan tiang mau beli bagang ngajak agung ini diajeng. Kualo setonden pragat mau beli bagangnya dot tiang nawang kenunuk perjalanan agungnya tugas kajang kliwon. Tepukan tiang agung mereron, ngajak somah, ngajak piana, mau busana adat nyun canang pejati nak luas kija agung dalam tu. Mula saking dulak diri hati beli kabar tiang. Kat ke perjalanan yang perah, kat ke calung uyah tiang jumah kenapa dia? Dong senjairi, dot nawang ken perjalanan hati, dikuda kengkene pang benah ban ngetutang manipuan. Kengken. Iya agung ni umat inu.
Sultan ngedewek pinaka umat inu nikraos bakti ring ide sayang ini. Mula tua ngaturang bakti nemu ngerayan apa buen lantas kacang klion. Oh ngaturang bakti. Ngaturang bakti wake. Dijo ngaturang bakti. Diajeng Padmosano ya tadi puro. Oh diajeng Padmosano nih ngaturang bakti. Apa lakar Padmosano nih tuh? Apa lakar Padmosano nih? Benar? Oh bener, kenapa takon nih? Dok, apa lakar Padmosano nih awinan itu ngaturang bakti? Cene murid TK. Kengken. Ni dadi lakar Padmosano, batu paras batu, mau ngada ngerawasan, bawa baturan kita ngada nungguinge. Oh, batu paras batu lakar Padmosano nih. Itu lantasnya kau panglimo. Kemudian perjani pesul lengah nih agong tadi ya. Tadi batu paras batu tadi bakti nih. Dot bener matiin batu, ditukar ada kudang serak kena matiin batu. Kena tukang tugeng ibu ada domang, ha? Melajah malu ibu makana nah. Padmosano ane melakar di batu paras batu tontonang sawire subuh kau pokaro, kau puput dan lagi dari lingsir turmane ke dagingin pupendoman. Mawenan ide sangang widi kayon melingge, nete mawenan sebetul idune subuyuk pas orang bakti diajang Padmosano. Upo karen gaen bebantenan yo. Bener? Itu masih yang ada jelma jabo dari rabi ke puri gaya nang Banten ya. Ke walau wakil tanpa masuk ke nyakup lima ngatur tema ke puri yang ganti ada pejalan itu wakil tan juga. Apa kebinaan dia nak jabo dari rabi di puri? Setonen ngencap di puri, subuh kau pekaro, mawinan badan jelas sana jelas sekar, apa binane? Yang bedar somai mati kerseng cakup penlimau, hah? Melajah malu. Dipakai buat ngawal. Nang lakar ngono kok. Cara paling mangkano dari pate, cibo paling dua dari pate. Sugro Ditya. Lintangan Ditya mau beli bagan ngariane linggih cokor dewa mangdo patut. Mangdo sida nungil bebawasan pine becek mangdo yanak takil ada ngajang kadi mangkin. Matur pisan sekade atur pangabeh benebli. Mapan yang anguk katen yo jening. Rak, nang angkel jening. Jeneng bagus si Dewa. Jatene nak kene nyene. Ibu kita masih aja nih Dewa nih. Ketekaning pengabehi Dewa nih dini makajang. Nama blik baga. Ngunuk kangi Dewa. Pemekas pejatuh karmani Dewa nih. Nane jani sangat pangide ibu nih marakapin ragani Dewa. Matori Dewa magalang-galangan marakapin yang ibu sing tadi makebangan nih. Kengken. Suboy Dewa ngelaga gelane. Jening bagus dewo. Kengken raos ibun dewane benang janine saja. Pengsingnya haji subuh lingsir, peleh pen haji melaksana. Pet haji lantas melaksana, mana haji nak lo? Sing manut amun kayon dewane. Dan subuh haji kenyal, peleh lantas pemargen haji nih. Yang mirip dewa subuh ngelah, nang matur dewa kapen haji. Lek dewa matur kapen haji, nang matur kenipun dewane. Dumadak sane jagi aturang titiang anut kadi pikasan haji ingyan iki rasa Tuh limone oyongan naki depati grepe. sane meledang titiang ring manah Nyen. wantah pianakipun paman werde Pianak ni paman werde. Iya yu Chandra Dewi. Ya. Namulan nene apa yang boleh pidan ibu setuju pesaneng. Semua haji nih suk semua. Pulau sangkang dewa dua. Duangku. Dados de Joko Dewa Arso yang penyeruan gue. Ipun Yayu Chandra Dewi sapudikep. Ya aduh. jak mekes
siap meplengek rasa gelah. Atur paman, semitene, semu sade ngamras ke desa. Ye, ratu. Neyan juang ke. Chandra Dewi yang ngon gelah soma. Paman nak sing setuju, sing setinut. Ye, Duagung. Kadi anak alit Cokri Dewa. Nampelin atur titiang sana kantun nungka. Mana titiang teh matur, yeh ratu, jegek calon Raben Cokri Dewa. Sapunika mana titiang, tuh kapan titiang kurang lempas, reng daging kayon Cokri Dewa. Titiang wantah setuju. Jangan siap. Yang ngelantur sing cepok berangkat sing misi reng kene gitu. Nah yang kemarin cek nemu gelang, suk semang lah paman. Nah pemekas paman orde, apa men sangat lantang lah kapin paman. Jak pemekas do pianak pamane yayu, kelindai lah angon lah mantu di Dipuri, saat maka beno yang ngatur keuangan di Dipuri, nang matur beno. Terus matur ngayang itu nak aku. Daging komitang lugro di tiangku majang lelingih Cokri Dewa. Kali sesampun palungguh Cokri Dewa nyikiang pikayun sareng itu yana arso ring pianak kikiang bang dongaya dados rapi ring kuantan nawagang pisan Duagung. Napi kemawinan rasa punika duaning linggih Cokri Dewa kelawan tegak kikiang banget memanehan pisan. Linggih Cokri Dewa tanpino sudah petak akase ke bos. Titiang puniki banyak sak makut tanah cek payung taris ke bos. Yang mengkosot dan ulungan dekot negil penadi linggih Cokri Dewa. Yang yang wantah dados sampunang nawagang waktu siosan dan sang nawagang yang waktu. Kudiang kedo beno matur. Waduh. Wah. Ampunang pamit teng titiang. Tungjang tumen belum kekene pateh werdone. Widi rumah satpao tungjang unda pangkori. Kita kitok ngone matur kewala limone matumpok. Apa atene tau? Apa? Hata! Yen subanyak perjalanan tepuk. Cara tengah pancoran metatakan batu, man bener tua tetesannya dipeleh ke kenanang na yakung kain ketongot. Nah. Paman orde, dadi marah kepikayun ben kelah benangan jane ini, mirip tunus wecan kelah ne tunas paman benangan jane ini. Sangkal sing sidel yayu katur mai kepuri. Ban mirip lacor puri Suryo Dwi Pone, mirip adop ratu nemlo sana ngatur paman ya. Aduh, ya nawagang aku. Pangno nenten ngelintangang Cokri Dewa nguruntuhang wacano ring panjang. Wawane titiang laris matur, risa sampun wenten atur adi titiang rasa kebos paro natar puri sane patut sanang tengah ketitiang. Majang ring ido yanak puniki wawane tiang matur, gumanti sangkane lunggus kaya Cokri Dewa mangdo pianak titiang ayah terus rapi dan Paman warga, pangseken ben paman awan empaken gelah mai. Unuk to sing nyanang paman Sumadang saya. Mula nekeng tuas. Membatun buluan jek memungkul kena gelah sing jada nyen ben nuwa pare. Dur. Gelah suboman besik paitungan mesemanya kelawan pianak paman. dados deui Cokri Dewa sampun muputang wilangan. Inggih yen sampun sapunika katur nggih Cokri Dewa inggih. Terus hamil sampun hamil. Didelong subetawang daya mata-mata kekene. Inggih raris ya katur nggih. Hamil sampun. Gusti, ampun cuma daging pintat cek aturan keras teng gelis ha. Sina mulo dilak alih bener tuwa perjalanan ini. Kayon gustine sapunapi? Kuling udang pipan ban measo lebih ke duang dasa tipan ngayah dipuri ter megawe nang panak mulo.
melah pekardine melah hayah helan bakti di puri mawenan panah kelantas jadi nunggu bagio nepukeun perjalanan pada rahayu. Yang cara cai jelek pekardin di bumi ini. Uluk-uluk timpal, tadi provokator, tukang uluk-uluk ke margone 15 atau orang penyakit konden karuan manfaat. Cek mau betul. Tadi anak maosan dan sapunika. Halo Kang Tinemu dan sapunika Gusti. Amun mula jelek pekardine ben pidan sing nepukeun bagyau. Nah, cara munyen caine teh. Bener tuh nak dot mula pamantres desa maksud. Yang tadi pantres desa pantres nang sokon maupun nang besik. Gusti, gilingan. Mangdo dijang gelis tangkel ani baru rarahang. Nah, yang boleh asik. nah kagak parah kan man pangengalan bener tangkel kepure. Ya. Makanya dot kayak negakan sogon baru. Patut. Mawe ngengalang ngatur ngustin cairnya Bang Sidojo dadi rabi di puri lantas tegakan besokone sila pengatas Kaliwat bukanan. Amah temah bodoh leboy. Patih agung ibu ke bos bakti leken panjang kepada kejang sengsan ibu ngelah sesana. Nawang ibu pertius sesana yang parakan. Tingkah nyawi itu rengsang buh pulake lebih wawalangan tinebah dening pengingon yang warna bu. Diajang muda ning jagat ibu banding lesit hangjit. Si gong cukup kalau kan meba ke penangkilan. Menbok bagi nang gondrong gitu. Nanang pragadang monto malu. Jagluong paman aja dadu. Mekenyat-kenyataan watpong tini diajang idai beli. Pemekas paman agung teh. Nang lantang-lantangang benang apa pinang. Iya yuto nyen, ha? Dokadan keponakan paman. Jeli melah yayu ada di Prilan gelahang barang-barang pemekas paman yang udokang dini di Puri. Inge. Dong sampun rauh ke Cokori Dewo salit arso. Sangkan nyurian gumanti pejujak di tiang sarang paman duwe. Lali menawi Cokori Dewo. Ab jagat angin kewastaning alam demokrasi sapunika. Kalau ngerasan kekuasaan patut ya temu pekat, patut menjujak rien. Mawe nang ares anggota legislatif, anggota DPR, sedundane bakal rapat jak mekrak dipun sapunika. Dah paman, ne mulone ku anti-antiang lah raos pamane, nyak lantas paman celah pegane, nyen orang lah, kadang gelah orang lah pangabeh. Kemauan sapuniki nawok titiang. Penyeruan duwe pianakipun werde kantun ledah cunta kereh ke gubuknipun wantah peng panjang. Sedurungipun manjang puri pacang dadong serapi pisan mandem pamit ipun rien anyu cilaksana metir tegumana dua. Dung, suk semoglah kapen atur agung benang janine, nanging donyen agung salah tampi. Yen cara ngancuk tabuane, agung ngancuk agung gencer. Ajak ayu ketelengin wano. Di subuh pragat pulau paling yang anyu cilaksana, ajak tangkil ben mai kepuri. Bang Sido yang telah nganeng mobil kalan ngajak ya cening. Duaku, pamit titiang ring ajang kantun wenten ramanipun. Kemudian tadi jak pragat mau pamit. Pengklu pengpat picol di puri jak tampokang mau pamit adi. Iyayu to nyen. Tiang jorang lah panah kalau agung bareng masing lang. Yang rubo yayunya ngayah dari rabi di puri agung ngangsan melah tegake. Yang tadi tebon di nunas paicone dona papah cuma angon tekor banyak gedenan pasangan cara bodak jenang ibu gitu. Mau yang digaki sama teng janake. Titi yang mau pamitin mana boleh mau pajarin penyuluhan duit yang Ibu subuh nyangsan lingsir. Itu masih aja nih dewonya. Bas kaliwat saja dot ibu nih pangingaleng-ngali bungelang mantu. Nah ada pebesan ibu nih markapen nih dewo. Satonda nih dewo keganang Banten mau widiwidan. Dewo pesan nih dewo pok-pok ngajak yayu. Apa buinin kan di dewo ngelaksana yang nema danau krasmen. Sing pesan to dadi nih. Mapan ada di kecapen niti sasro. Pang Presiden jaya dewa ngatuang putra suputra sadu gunawan gitu kayu nipun ini.
kalintang mau tamu. Kitiangnya dia sairing sautan purun tempal ring tel paucan. Nah, jeneng bagus dewa. Ya. Di benangan janine nyak lantas nemu gelang. Babasan aja nih. Kelawan ragan dewa nih kita masih pengapih dewa dan kejang. Nyak lantas si daning don apa nih apiang sido kepanggok. Mire badok kalau pebesan dewa nih kape nih agung. Haji nyantos dewa di puri. Pengayan sama polim pajar semata. Lurus. Terus? Gelah hangayu bagian tusuk semanggalah pesan. Ya diasun menjugjat walau ngalih ane madan utama mula jugja kan tulia ngalih lengis kerodok malu luaban rorobane pangkeno ban nah apan tan pariwangne paman lakar marangan ayo luas metir teu yatra dekat gelah denyen lempas de ampah pangyatna terus pada sing kena ben penangkan bayo di tengah ngalas paman. Daging pisan sampun ang cukado sumenieu ngayah titiang wantah sairing wako. Nah, gelang ngalas titiang titiang tumadak sidek karya pejang paman. Terus ya. Jadi mulut amat cai, sing kenal penting ajok kemungkinan dalam peminat aja deh. Ya nina ngake cara beboto, merasa mirip si bakal ngampel pemenang, mau yang pesu kedek sini, pesu pengwalek cai deh. Kewale ingatan, tangon liangan leng, tangon liangan cepat. Di mula ganti saud cai deh, kan kepipes di buntel ke bis wake, bagus. Ala klep gredek bos Gusti ini. Niki wawu pada persatuan tain kami. Di tengah bersatu di sisi beras-beresan. Yang sampun kayun yang anak dos rabitan becek lingi Gusti. Kemudian man Gusti ngeuguk mana titiang panyakane belok-belok kar ngeug. Niki Gusti dados pengabe melingi di kursi nempuk. Ngaken dasi ngeuguk dan lekatine. Besur cinyatu. Ben mani ben. Jatene sen tadi siap mengucil ha. Wah ini pati gedenan gerak. Orang siap. Cai marah-parakan saya. Nge. Ah, Kitiang. Ingat wake. Kitiang ingat meriki Kitiang. Uli setepak badan waton cinyiraka. Nge. Ni mula sayang kapereng cainya. Wanta linge Gusti. Bener akrian agong sehingga cicing werdoto. Siro cicing. Waduh. Mang Gusti makengke ya cicing ini ke. Nang de pelintat-pelintot cinyatu. Bang Gusti orang cicing semeton bener gede cicing Gusti orang konyol ngedak dah. Jani ado lantas unuk kadi jani. Uli kengken pencai pangsiplen singit ke walau bisa cingal gae jag belus tade cinta. Ngeyatan magaetan belus bungote. Ian pulas belus karena metete. Laga teng medo. Dan karapat ya. Terus. Saget sampun rauh Haji saking puri. Men sapunapi kuenten
sayanan peparomani rek reng puri. Inayang baos. Neng Ayu, kita Titiang. masih mongke. Konen yang madan prakat peparume di Puri Haji subuh mau pamit. Nung ada sapu nika ji, napi saning awinan. Nah yang unuk neng awin yang kadukenya lagi nak tusa. Kuala jani mara sido benceneng rasa. Kengken ayah lan baktin haji ni duang dasar tibane sebeliwah. Cara pekawangan ceneng kelawani mongke. Kapa haji nengokin ceneng mulih ke karang kepatian. Ngalin pianak barak nak udiah. Nejani ceneng sidong rasa ngayah lan baktin haji. Ceneng pangdawan. Sapu dapian. Ceneng nih nak karsang ring itu dua gong putra pang sidong ngayah dari rabi kau di puri ini. Nih bokewah lantas menaji makan Dados sapu nika Gusti. Apaan sih ada lenan bene patut sarang ngajak mabitungan ceneng dong kira ngoputan haji sinunggal. Bagio lantas ceneng ngayah itu di puri. Yang kayun-kayunin haji dah pejalan cenenge. Di subane ceneng ngayah tadi rabi. Manjing lantas ceneng ke puri luwehan korikin telung tangkap di patut sandang celopen ceneng. Rayunan cenenge di puri bahas beseruh pengsolah. Pesirapan cenenge lantas kalang tumpuk mahpirade turmane kasur lebih amat bagian cenenge. Aji lantas dipurinya, lantas saja Aji mapitungan di karang kepatiane. Cina Haji mati di pemulasan. Haji. Sampun ang Haji mabaos ka dia sapunika reng sikian di dia. Ya dia nyen wekasan di tiang dados rabi karsayangan tok ida dua gong putra. Dekapan di tiang presida lali reng Haji. Yen dia muniki nege sayang Haji nema putra reng di tiang. Tan sida dan di tiang pajang lali reng Haji. Sampun ang Haji sumanina. Neng. Kalau sing sido lantas menaji ngelidin buka jani. Apa buin lantas ceneng karsang rengido dua gong lingsir. Kadi rasa nyenangkian Haji karsang nak ulo katur jani neng. Di tiang nalar sapunika ji. Jatane di tiang sampun pupot tato rengida dua gong putra. Nah walau kene nah neng. Kayon itu. Di subane lantas ceneng ayah tadi rapi neng. Dumadak pang sido melah pejalan ceneng ayah tadi rapi. Ane sandang buatan haji sing muatang bahas pipis sarta berano muang sesocane. Ane patut sandang buatan haji apa? Rikalane haji mati batas pangado nyumah bangke haji nene sangat buatan haji neng. Haji. Benyangan Haji sampun nama sapunika. Prade benjangan Haji newada. Di tiang wanta putra Haji sinugil. Sanang patut di tiang pacang nyumangan. Lautang subuh ceneng ayah dari rabi neng. Walau pang melah-melah ceneng ayah dari rabi. Setahun ceneng ayah dari rabi di puri apan ceneng nu ke bawah seletok. Jani ceneng ke pernikahan malu nyuci laksana. Lautang ceneng pang sidem berjalan. Turmaneng pangkining dari rabi utama ri bekasnya nih. Mensapo sirasani nyarengin di tiang pajangan nyuci laksana mereka ketlakuan. Aneh marangan uku dan ceneng sing jadi lain wah ajin cenenge ya aku ngatin haji ini nih. Ya Haji aku. Bener. Yen wantah dados ngusur di tiang ring Gusti. Mangnane Gusti nyireng di tiang nyarengin pemargandane Gusti Ayu mereka ketlakuan wano Gusti. Yukti kadiaturi mok mengke. Dan becekan Haji sani nyarengin di tiang. Tunggu dados mangna ya Haji aku. Neng, kita masih mungkin. Iyan kita raos mungkin jatuh cenenge benoh pesan bolo. Kualian haji marangan ceneng nyuci laksana rasa konde numus pangobakti haji majang ring hidup muktaneng jagat. Pangde ane tan patut bakat mendingan ngaji patut ane nu letah kuku dan cenenge pangde ceneng ngerewekas nepukan sangkalo mejalan ceneng pang belah-belah ngudiang ceneng jejah ngudiang ceneng sebat. Kualede pesan ceneng sap ngastiti bakti majang rengide seseunan di kawitan sinah kerahajang sinah melah pejalan cenenge kete masih pejalan mungkin. Inggih
Haji. Yen sapunika pikarsani dua titiang saireng Haji. Majalan ceneng panglamlah. Aji ngasti tiang kene uli di Pemerajan Agung. Tahu temu ke? Titiang mapamit. Majalan ceneng. Tahu temu. Pecek-pecek Haji. Sebetang tiang sing jadel ne jani mok lawanin tiang bakal ninggal ajen dia nyen bakal ngerat tengah utawi nyodong ajen tiang ini di tiang pantau dalam manang di tiang ring kayun Gusti Ayu pariangan dalam di tiang Gusti Ayu sakewanten sapunap yang duaning puniki sampun pemutus rencanani denak lingsir ring martiang Gusti Ayu jalan motor sampun rauh ring ungkur titiang tenmu titiang ya kerasa kena hati dong subuh sangkan ngaji banyak le jening lantas nepukin pejalan kadi jahli ampun yang ngaji nih ngapur yang senado nyenyak hati deh bakal mengatakan sehiata tersang senado nih senado Haji sananten Haji membawas kadi sapunika ring dewek titiang wenten wicara mekadi mangkin boyo jesangkan ini wang atur Haji niregi dua titiang sane banget nyuk semayang pisang dong sampun raris nih mangkin Haji pacang nyarengin titiang ketengin wanu mendir dokumen kewantan ledangan nah lego Haji nampen ngerau jenis nih sod montong ngeling lekat ini nih menjalani dan menjalani lah ngiring Haji nuju menjalani peruntungan ya udah nyerap cap yang matan wakil dulu kadang ini mirip wakil saya dalam kapan ukur jadi gitu saya ngatek gitu mau iwet wakil muntel di matan jengah muntel sakit hati noleh bikas raman ini sing sojot bakal ngentong wakil di perseban kadi jani lantas mepleh-pleh nualeh kena nyerken wakil rek nyai bakal jadi rapi di pleh wakil tentoleh lo Gusti Ayu yen sampun iki tekwentanane Gusti Ayu sampunang Gusti Ayu metetangisan jak jengah ngerang kayon kene Gusti Ayu Aji dong samatra di tiang pendetan medayo kantas ngetelang ya penyingakan Aji kadan di tiang nak yukti sangkanin nulus kajangan ring sekian tijang kewantan tekanin dong sangkanin Aji sane medue winayone kadi sapun iki ha
nggih. Kewanten ring pikas ajine, ring tingkah ajine sane puronen ditiang. Dene ngaji sampun lingsir. Dan pisan aji mikayonen sane jan iwang sane jan patut teh. Aji setata mikayonen kesenengan ajine ngerago. Kewanten aji dan mikayonen sampun api sakit jat medio sana. Yang sampun iki tingkah ajine. Sampun api ja waluya sato, waluya purone rek ngalas pikas ajine. Kekentan ampun sayur. Pendes pianake. Tuwak nyanya tuwak mapi tutur kena hir kabeh wake. Ke walau wake cantrimo tutak jak bangkol nyai. Mangkol nasi kate. Ayo. Pantauan asane. Nyen jebani ka peniagung, jaga ada jelma sengkalo, ada jelma mati. Mas Surya. Mas Surya. Mula penonton nakal sekali nih. Nah, maksudnya.
bendi kene ngabo siap ketlu kalah. Uli diwangan bebangras munyene beloh pidat mata-mata pesu. Wih, sepanan mukang pintu bepintu medendang. Sepanan nganang kopi bekenceng melingaban. Di kengkene idewek lingabang. Aduh, yen senyak jelek asan. Yen yak masih asan. Aduh, awenan bejak kene medag itu jakang wanya itu empu panak kan ini di padukuan Pancaketir tuh. Aleng keto panak kan betrune. Tuh kan jai ngetang kali jadi sing masih ngenai jok aden laku toton. Aduh. Neng sayang. Bagus panak dia no. Oh. Nih. Sangah pegelannya noren ngajum. Oh, meme. Tebes sangat. Meme kadang saya nuturin dia di pondok. Pondok apa? Tanano wong swastu nurut. Nah muncen cemelah kemone. Sina ada cacan sing sana. Sing tadi meme basangat ngajom piana. Basa kene sen aduh sayang aduh bagus sajan. Yen mene pepayasan meme dijak uang nih ben. Pantes bos. Yang depan nih sebeliwat. Kalau kijo aja meme mati nyamat jadi yang. Oh moran. Tung-tungmen jani sekap pepaya kene melah nih. Sing nyamat tegen pianak. Kanti tiang paling ngalih meme kemomai. Paling. Takon wis sago dah humah sing nawa. Lo rumah sing nawa. Benar. Tung sakit ini cerjino kebegal ini tuh. Sepanan meme nyamat kapinang made do tunggu kene jak demen pingar ben kenal meme. Nang kenahang medina. Irago suput tuwa. Kengken sesanan rago tuwa. Kengken patut penganggone rago tuwa. Yen kene sing cerbajang cenik. Sing tadi mau payas meme. Hah? Tadi kalau pengmesulur payasnya penganutin sesana. Aduh ya nyak, bu memene mau payas beli. Nah, mau payas kok sing tadi ben mane mara bangun mesugi meme kalseng. Urine sarumi. Apa?